Yes, reka nongere mfata kakanya nsuhuze mpikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe nibihe aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Mbere yuko twinjira mu makuru yacu turibanda ku mutekano ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turebera hamwe ko imirwano yaciye ibintu bigacika mu rasirazuba bw'igihugu cya Kongo ahitwa Minembwe. FARDC yamaze ngo kuba yigarurira tumwe mu duce twegera umujyi wa Minembwe. Amakuru akomeye cyane rwose niyo serukanye, ariko se koko ukuri nukuhe? Ndabwira position zose za M23 zagabweho ibitero karahabutaka, mbabwire ibyigambwa na FARDC kwica umwe mu basirikare bakomeye batwirwaneho shinzwe cyangwa se ufite mu by'ukuri inshingano zikomeye ku mirongo y'urugamba. Reka mbabwire amakuru agezweho muri Uvira. Turanyarukira turebera hamwe uko situation imeze bwa mbere nyuma yuko M23 irekuye Uvira muri Mutarama. Hari agace kagabweho ibitero karabutaka, ndetse mu by'ukuri ibyo bitero byashegeshe cyane ibirindiro bya FARDC na FDNB, bikaba ari ibitero bivuga ko byagabwe na M23. Ndaje mbabwire kuri aya makuru 5 kuri 5. Munyemerere tuze kurebera hamwe uburyo Kongo igiye gucikamo ibice: Kivu y'amajyaruguru, Kivu y'amajyepfo mu by'ukuri, ndetse n'ibindi bice nka Katanga, Chopo, Ituri na Uele. Ibi bice byose bigiye kwigenga, ndetse utibagiwe na Maniema. Ubitangaza hari icyo ashingiraho, hari amakosa Tshisekedi ngo ari gukora cyangwa se akoze ashobora gutuma mu by'ukuri ibi bice nk'ubwiye haruguru biza kwigenga, dore ko rwose amabara y'ibendera yamaze gukusanywa. Hakaba ushobora gukurikiraho rero gucapwa kwayo, agatangira kazamurwa, igihugu kigenga mu burasirazuba bwa Kongo kikaboneka. Reka se babwire ibyo ari byo, ese hasabwa iki kugira ngo habeho gucikamo ibice kw'igihugu? Hanyuma ariko niki gisabwa kugira ngo ibyo byose bigerweho, imiryango mpuzamahanga ibyumve? Reka nsimbabwire no mu buryo bw'usesenguzi 5 kuri 5 kugira ngo abatwumva abadukurikiye aho baherereye hose bamenye icyo M23 isabwa kugira ngo igire igice cyayo kigenga. Ibi byose Tshisekedi ngaraza kubigiramo uruhare. Umwe mu bakomeye cyane nibyo atangaza, ndaje mbabwire uwo ari we. Hanyuma ndagira ngo mumbwire Tshisekedi ufata wo murasirazuba bw'igihugu cya Kongo nk'abanyamahanga biragenda bite? Iyi video ni mugera harabibona ate? Nawe ari muri Amerika yitabiriye imikino y'igikombe cy'isi, by'umwihariko ubona ko yari yambariye kujya gukurikiranira umukino hafi igihugu cye cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyagombaga kwesurana n'igihugu cya Politike n'imikino y'amatsinda y'igikombe cy'isi. Umukino wanagenze neza rwose kuko Politike yafunguye amazamu ku gitego cya John Neves, ariko Kongo iza kucyishyura. Reka tuze turebe mu by'ukuri, ese nimwumbwire mukurikije iyi video, ndagira ngo mutange ibitekerezo. Aba ni abaturage bo mu mujyi wa Goma, ni muri no Kivu, ni babandi bitwa abatutsi, ni babandi bitwa abanyamahanga, ni babandi bitwa ko mu by'ukuri badakwiye kuba bahabwa uburenganzira, ni babandi batumvwa batarira ngo bahozwe, ni babandi bahora mu by'ukuri bicwa umusubirizo, ni babandi M23 iri kurwanira. Nabo bari kwishimira intsinzi Tshisekedi nawe yishimiye. Igoma ibyishimo ni byose, n'ubushyuhe ni bwose mu baturage bagaragaye hose bishimiye ko ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo izwi nka LE18 inganyije umukino wayo. Imihanda ya Goma yose yuzuye indirimbo, amaho n'imodoka n'ibirori byo kwishimira iyo ntsinzi y'ikipe, aho abaturage benshi bari kumwe n'abasirikare ba AFC M23 rwose basohotse mu mihanda bagaragaza ibyishimo byabo, mwuka mwiza w'ubumwe, ubwiyunge n'ubuvandimwe. Ukibaza uti Tshisekedi nabibona akabona ko Igoma bishimiye intsinzi y'ikipe y'igihugu, ndetse akabona n'iby'ikinshasa ari ibirori, mu by'ukuri nta butumwa bimuha. Ariko kandi amaso adashaka kurora kandi abona, ntabwo mu by'ukuri mbuze uburyo mbivugamo. Yes, ubwo rero ntabwo nza kubitindaho, ako karakanyuzeho, ariko mu by'ukuri ni ubutumwa bukomeye. Yes, hanyuma reka turebere hamwe byinshi biri gutangazwa ku makuru ajyanye na politike na dipolomasi ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda ndabivuga gute? Rwanze kuri mfana, ndababwiza ukuri ko bihinduye isura hagati y'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ndaje mbabwire ibintu bibaye hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma AFC M23 ndetse na guverinoma Kinshasa mu butumire ihari ya Montre mu Suisse hasuzumwe ise n'iki cyakozwe mu masezerano yasinyiwe mu biganiro biherutse mu
by'ukuri. Reka tuze turebera hamwe ibyari byo muri aya makuru, hanyuma rero turebera hamwe ibijyanye n'uburyo ingabo z'u Rwanda RDF mu budasa budasanzwe zirinze ikibuga cy'indege cya Malakal zihagaze bwuma. Amafoto nawe uzanyabona biranesheje cyane urebye uburyo abasirikare b'u Rwanda barinze ikibuga cy'indege cya Malakal. Ndaje mbabwire uko situation imeze mu butumwa bwa UNMISS. Ni ingabo z'u Rwanda rero zatabaye muri Sudani y'Epfo. Yes, hanyuma turarebera hamwe u Rwanda na Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri bishobora kuza kuba byiza, tera agatebe wumve intambwe nziza itewe hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo nyuma y'uko ibihugu byombi bimaze iminsi bidacana uwaka. Impamvu inkuru nza kuyibabwiraho gatanu ku kandi nuko Afurika y'Epfo mu by'ukuri hari icyo yemereye u Rwanda. Mu by'ukuri Afurika y'Epfo ikaba yemeye ko ikipfana n'u Rwanda kiruta icyo bifa, inaca amarenga yuko rwose biza koroha cyane mu bijyanye n'imigenderanire. Murabizi ko kubona visa ya Afurika y'Epfo byari urugamba rukomeye, ibintu bigiye koroha cyane bijyanye n'amakuru nkuzaniye ahangaha. Ubwo rero niba ufite gahunda mu by'ukuri yo kwerekeza muri Afurika y'Epfo, yaba gukorerayo yaba kwiga, nkuzaniye amakuru. Hanyuma indi nkuru nza kubabwiraho gatanu kuri gatanu. Birumvikana ko ndababwira ko impinduka zakozwe muri RDF. Ubu igisirikare cy'u Rwanda RDF cyabonye mu by'ukuri umuvugizi mushya asimbuye Brigadier General Ronald Dugwivanga. Mu yandi makuru turambuka hakurya y'inyanja ngari, nze kubabwira ko umuhora wa Hormuz nk'ubu twageze kuwa kane. Ku munsi w'ejo nta gihindutse, uyu muhora urafungurwa. Birabe tariki 19 Kamena uyu muhoro urafungurwa. Birumvikana ko ingaruka zifungwa ryawo zishobora kuba zigiye kugabanuka. Birumvikana ibiciro cyangwa se itumbagira ry'ibiciro bya petrol bigiye kuba bigabanuka. Trump yatangaje mu by'ukuri ko nta cyamubuza kongera kurasa kuri Iran. Atangaza ikosa Iran yakora bikaba ibyo, cyangwa se imvugo ya Trump ikabimpamo. Reka nze nyibabwiraho gatanu kuri gatanu. Ubu mbabwira rero nari nakiriye amakuru yuko Perezida Kagame ndetse na Ambasaderi Mbudi baganiriye ku bufatanye bw'u Rwanda ndetse na EAC. Ni munyemerere tubive imuzini muzingo gatanu ku kandi. Nongeye kuba ikaze, reka mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Yes, nimero 0784483227 ni nimero yacu WhatsApp watwandikira cyangwa se kwaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Nimyemerere mbabwire ko mu makuru twabagejeho mu masaha y'umugoroba hari byinshi twakomojeho nk'ishusho y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ko mbere ko ninjira mu Minembwe, kubera ko ndagira ngo mbahunzi yobera mbabwire ufite Minembwe n'uburyo ibintu bimeze. FARDC rigamba kubabaza twirwanyeho na M23. Reka mbanze n'inyabyo Uvira mbabwire situation uko imeze. Reka mbanze Uvira ndetse nkoresha iminota mike cyane itarenze n'ibiri, ubundi bite ninjira mu Minembwe mbabwire uko situation imeze. Yes, hari imirwano yavuzwe ku munsi w'ejo mu bice bya Uvira. Yera makuru adaherutse kuko Uvira kumvikana imirwano. Twari deretse kuvuga imirwano yaberaga ku misozi ya za Kabunambo na za Bwegera ejo bundi mu kwezi kwa kane niba nibuka neza, ndetse no kwa gatanu bigeze gukozanya ariko ntabwo byatinze. Rero noneho ahitwa Biziba, aha ni ku Ndondo muri groupement ya Bijombo. Yego, ni muri teritwari ya Uvira. Biravugwa ko FARDC mu by'ukuri ihuro ry'ingabo za guverinoma Kinshasa, FARDC Force Armée de la République Démocratique du Congo, ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB Force de Défense Nationale du Burundi bari kumwe cyangwa se afite supporting ingabo za y'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR, ngo bahanganye bikomeye n'umutwe wa twirwaneho ugenzura bimwe mu bice by'aka gace cyangwa se by'iyi teritwari. Bikavugwa neza ko nk'ubwo amakuru aturuka muri ako gace murumva Uvira ni teritwari, ariko ibice byinshi bifitwe n'igisirikare cya Kongo, hakaba n'ibindi biri strategique bifite na twirwaneho. Ubwo amakuru avuga ko habaye imirwano ikomeye yatangiye nyuma y'ikihuro ry'ingabo za leta, ari ryo ryatangiye riprovoka ibirindiro bya twirwaneho rigaba igitero mu gace ka Biziba. Ni kamwe mu duce dukomeye cyane bivuga ko kagenzurwa na twirwaneho. Abaturage ndetse n'andi makuru aturuka aho byabereye cyangwa se habereye imirwano barahamya neza ko urugamba rwabaye amagasa rukomeye cyane, aho impande zombi zakoresheje intwaro zitandukanye, ama machine gun, ama Kalashnikov ndetse n'ama BM12 ni intwaro zamukagiye atandukanye. Kuko baravuga bati urusaku twumvaga rwarimo amajwi agera muri 4.
nuko ngo imbunda bitewe n'uburyo n'urwego rwayo ntabwo isoundinga nk'indi. Batera dukeka ko amajwi twumvise amoko ane twumvise amajwi asobanuye ko hashobora kuba hakoreshejwemo intwaro zigiye zitandukanye, ariko bakavuga bati ni FARDC, bagahamya neza ko ari FARDC na FDNB baprovotse ibirindiro byatwirwaneho muri aka gace ka Biziba. Bakavuga neza ko rero mu by'ukuri aya makuru y'urugamba yari amakuru ateye ubwoba, ndetse hari n'amashusho bagiye bafata baraje no kuyanyoherereza, ndetse nagiye kubona mbona hari n'umutaramu ugize gutya ampa icyo nakwita voice note cyangwa se ubutumwa bw'amajwi kuri WhatsApp, atibwira abantu bacu cyangwa se ba Ibyuya Media TV ibiri kubera ahangaha iwacu. Mu by'ukuri yangaragarizaga uburyo ingabo z'u Burundi ahangaha ziri kurwana inkundura kugira ngo zirukane twirwaneho muri aka gace ka Biziba. Ndamubaza se impamvu ni iyihe? Ati ntago mbizi kuko Biziba nta nubwo ari ahantu hari strategique cyane ku buryo wavuga ko hari abangamiye cyane igisirikare cy'u Burundi, atari ko birashoboka ko coalition yaremenya amakuru ko twirwaneho iri kugerageza gutegura ama operation yo kugaba ibitero n'ubundi ahari FARDC. Ntise nahahe? Ati ndaza kukubwira ibyo ari byo. Mu by'ukuri avuga ko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zombi, FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR, ngo bagaragaye basubira inyuma yo kugabwa ibitero natwirwaneho, ibasubiza inyuma cyangwa se yo yarashe isubiza inyuma coalition yari provoce cyangwa se yari kubaganiye. Noneho bigaragara ko FARDC cyangwa se coalition yasubiye inyuma, igaruka mu bice bimwe na bimwe, itakaza position ya Kaziba ya Biziba murambabare. Bikavuga ko Biziba ubaka kanye shaka kubirimo MLDP twirwaneho. Iyi Biziba ni kamwe mu duce tw'ingenzi mbona atigeze akabiriza, avuga ko kari ku ndondo muri groupement ya Bijombo, ni hafi gato yahitwa ni mu nkengero zahitwa Mitanda. Aka ni agace kamaze igihe kavugwamo amakimbirane ndetse n'imirwano ihanganisha impande zombi, ariko ntibyatangazwaga cyangwa se ngo byerurwe. Gusa amakuru aturuka muri Uvira na Yangaya biravugwa ko Biziba twirwaneho yamaze kwirukanamo coalition, ndetse rwose abaturage bamwe bahungiye mu bice bya Mitanda, ariko nabo mu by'ukuri birashoboka ko ngo bashobora kugaruka mu ngo zabo kuko twirwaneho yabashije kuvuguta umuti hano muri access za Biziba. Ahangaha ntago ndi bubitindaho cyangwa se ngo mbyibandeho cyane, ahubwo amakuru afite uburemere cyane ngiye kubabwira ni amakuru yo guturuka muri access za Minembwe. Bavandimwe, imirwano ikomeye yongeye guca ibintu, ntago navuga ngo yubuye kubera ko nta gihe bucye cyangwa ngo bwire batarwanye. Reka mbazanire cyangwa se mbabwire ku ishusho y'urugamba. Amakuru ahari aravuguruzanya ku ruhande rwa AFC M23 ndetse natwirwaneho. Abatangaza amakuru yabo baravuga ko ni urugamba rwa Ramagasa ndetse rwasize twirwaneho na M23 babaje cyane igisirikare cya Kongo. Abo ku ruhande rwa FARDC nabo ku rundi ruhande bakigamba insinzi, bavuga bati twabaje cyane twirwaneho, ndetse bakavuga ko bamaze no kugota ibice bitandukanye byegera centre ya Minembwe nyirizina. Biracitse byadogere hagati ya M23 na coalition muri axe za Minembwe, aha ni muri Sud Kivu. Nyuma y'imirwano yakomeje kuba hagati y'impande zihanganye, ni bitero karawutaka bya drone, intambara yongeye kumvikanamo drone ndetse na Sukhoi 25 bivugwa ko byifashishwaga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Undi mwihariko w'iyi ntambara ikaba yibanze ku mirongo igera kuri 3 y'urugamba, no kuvuga ngo mu by'ukuri habayeho gutanga buri aho biri ngombwa hose. Mu Minembwe rero amakuru agaragara cyangwa se ari guturukayo aravuga ko ihuro ry'ingabo za Kinshasa, ubwo ni mvuga coalition wumve FARDC, ubwo nzajya mvuga coalition ntago ndi bukomeze kubisubiramo, ni FARDC, Wazalendo, FDNB hanyuma na FDLR. Bivuga ko nta mucancura ruri muri uru rugamba. None hariko ahangaha hasi ku butakaho hifashishwaga cyane abarimo Hibu Special Force. Noneho ubwo ni ku muhanda hano mu bice bya Minembwe nyine. Imirongo 3 y'urugamba ngira ngo mabwire yibanzweho cyane n'uru rugamba cyangwa se n'intambara ni iyikurikira. Y'ingenzi mu by'ukuri hari hagamijwe kwinjira muri centre Minembwe, nibyo coalition ngo yashakaga, ariko amakuru cyangwa se niba babigezeho nibyo ugiye kumenyera ahangaha. Umurongo wa mbere cyangwa se axe ya mbere yibanzweho cyane n'urugamba ni uyu muhanda uva Mikenke werekeza ahitwa Gitavi. Aha niho habereye imirwano ikomeye ejo mu masaha ya saa 7 barimo barasana hagati y'impande zombi.
noneho aka gace ka Gitavi ahangaha uva Mikenke werekeza Gitavi, aka gace Gitavi nyirizina na gace k'ingenzi cyane kuko ngo karimo umusozi wa Gitavi ufite aba afite amahirwe menshi yamufasha kugenzura Minembwe mu buryo buri strategique. Uri Gitavi ikoze ko Minembwe ifite kubera ko ibikorerwayo ndani urabibonesha amaso kuko uri umusozi ku musozi mu byukuri ubunamiye agace ka Minembwe, bisobanuye ko Minembwe iri hasi mu kibaya, ubuyibone uri hejuru masunzu y'imisozi ya Gitavi. Ariko ngo nubwo ihuriro ry'ingabo za Congo FARDC na Wazalendo ryakomeje kugaba ibitero kuri uwo murongo, amakuru agaragaza ko twirwaneho igikomeje kuwugenzura n'amagingaya. Ku murongo wa kabiri ahitwa Bidegu Kalingi, ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryifashishije imitwe y'ingabo kabuhariwe irimo na Hibu Special Force ndetse n'abitwa ngo ni Sapenwal. Mu byukuri iyi mitwe yafashije coalition hasi ku butaka ndetse inafashwa na drone z'intambara na Sukhoi 25 kuri axe ya Bidegu Kalingi. Kuri uyu murongo kandi w'urugamba niho hagaragaye intambwe nto yatewe n'ingabo za leta, kuko ngo zashoboye kugera mu gace ka Ruhinamavi na gace k'ingenzi cyane gakomeza kwerekeza mu bice bya Ilundu yo noneho mwumve neza yo ifatwa nk'agace k'ingenzi kuko iri hafi cyane ya Minembwe centre, kuko ni ku ntera itarenze kilometero 10. Noneho aha ni ku murongo wa kabiri. Ku murongo wa gatatu wibanzeho imirwano coalition yari yasaze yakamejeje, ni umurongo wa gatatu witwa wa Gakenke, kuko ibikorwa bya gisirikare byinshi bivuga ko biyobowe cyane n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR, ndetse intego yabo ngo ni gusatira Minembwe banyuze ku musozi wa Sinayi no ku ruzi rwa Ruwiko, ahavugwa ko hakigenzurwa na twirwaneho ndetse na AFC M23. N'urugamba rwo ku munsi w'ejo masaha y'amanywa bwije ari uko bimeze. Mbere gato muri Kivu yepfo cyangwa se muri za axe za Lundu hari habaye imirwano ku munsi wo kwa kabiri. Iyo mirwano nahoze mbona hari amakuru yahoze asirikira avuga ko igisirikare cya Kongo ngo cyabashe cyane twirwaneho, na makuru ntaramenya niba ari ukuri guhamye, bavuga neza ko mu byukuri umwe mu basirikare batwirwaneho warushinzwe intelligence muri Minembwe yose, uyu ngo yamaze ngo kwicwa n'igisirikare cya Kongo mu ntambara bahanganyemo ku munsi wo kwa kabiri. Ariko nahoze mbona mubimbaza, ariko ko ntago navuga ko ari ukuri kuko ntago ari amakuru nakoreye ubugororangingo. Yitwa Colonel ngo Serugabo ngo uyu bashaka ko baramwishe ku munsi wo kwa kabiri. Nkomeje kubaririza amakuru y'ukuri kuri inkuru. Hanyuma reka mu byukuri tuve muri izi axe za Minembwe. Ubwo igisirikare cya Kongo ariko amakuru yabaye amakuru ngo gifite agace gifite udushe twegera cyane cyangwa se tugaragiye umujyi wa Minembwe, ariko ntabwo barayifata centre Minembwe kuko barigamba ko baragenzura Kitavi, Lundu ndetse na Madegu. Ibi bikaba byabaye inyuma ngo y'ibitero bagabye kuri M23 ndetse na twirwaneho. Barigamba ko rero ibyo bice bifashije abahibu ndetse n'aba Saint-Pierre-Noir mu byukuri na ziriya ndege za drone ndetse na Sukhoi 25. Ni amakuru ataremezwa neza nabo ku ruhande rwa M23 cyangwa se mu byukuri na makuru ataremezwa neza n'uruhande rwa M23 ngo tumenye niba ari ukuri guhari. Ni imirwano yari ikomeye cyane, ngira ngo mu byukuri n'ubu ngubu turacyakira amakuru akomeye cyane. Biravuga ko ingabo za Congo FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo ubu bari mu duce twa Miyenge, Makaina, Michwe ndetse ahitwa ngo ni Michwe ya Buchi, Akyamba ndetse na Bushumbe. Biravuga ko kandi abanyamurenge bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'imibereho, hakavuga ibikorwa by'urugomo ndetse n'ibitero. Ubwo rero birumvikana ko amakuru akomeje kutugeraho ni menshi, turaha kugira ngo dusobanukirwe cyangwa se dukomeze tugerageze tumenye uko biza kuba birangira. Ese barinjira Minembwe centre ko bamaze kwigamba ko bakomeje kwigamba ko bamaze gusa nk'abacinzira bafata ibice biyegereye. Reka dukomeze tubihanga amaso. Yes, ariko kandi ibyo Tshisekedi ari gukora ngo arahiga ntambwa bavandimwe ngo bishaka kuza kumugora cyane cyangwa se bikamushobera kubera ko igihugu kigiye gucikamo ibice. Ari guharanira guhindura itegeko nshinga, murabizi neza
mu by'ukuri nibyo tumaze iminsi tubabwiraho. Mu minsi yashize habaye imyigaragambyo ejo tariki 12 Kinshasa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Martin Fayulu wanayikomerekeyemo, bikavugwa ko baramagana ihindurwa ry'itegeko nshinga biri muri gahunda ya Tshisekedi. Ndetse n'ejo bundi birasa nkaho rwose hari inama yabaye mu nteko nshinga amategeko banzura ko umushinga ugomba gushyirwa mu bikorwa mu rwego rero rwo kwigarurira cyangwa se gukomeza kuyobora igihugu. Hakabaho referendum birumvikana akarenza manda zagenwe. Abamugira inama bakomeje kugwira ngwiye Tshisekedi ahangaha ngo bishobora, reka turebera hamwe ubyo bishobora kuza gutuma cyangwa se gukurura gucikamo ibice kwa Republika Demokarasi ya Kongo, hakaba ibice bikomeye by'ingenzi by'iki gihugu bidasigara bigenzurwa na guverinoma ya Kinshasa, kubera ko nk'ubwo ngubwo ihindurwa ry'itegeko nshinga abo muri ibyo bice ntago barishyigikiye. Biravugwa neza ko Tshisekedi aramutse ahinduye itegeko nshinga, amabendera ya Republika ya Kivu asanzwe ari mu bikorwa byo gucapwa ngazazamurwa muri Kongo y'Iburasirazuba, aho abaswahili bazashinga igihugu cyabo kigizwe na Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Maniema, intara y'Iburasirazuba, Shopo, Ituri ndetse na Uele ndetse na Katanga. Ibi bikaba ari ibitangazwa na Patrick Mundeke. Uyu ni Patrick Mundeke. Reka turebera hamwe n'umwe mu bakomeye cyane mu by'ukuri bafite n'amateka muri Republika Demokarasi ya Kongo, n'umwe mu banyapolitiki bakomeye. Ariko se ndibaza birasaba iki? Ntabwo ari we gusa utangaza ko igice cy'Iburasirazuba bwa Kongo kigomba kwigenga, ndetse akagaragaza ko Tshisekedi nahindura itegeko nshinga biza kurangira iki gice cy'Iburasirazuba bwa Kongo kigize ubwigenge bwacyo. Hari na Colonel Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, Irabisinyira, ndetse n'abayobozi batandukanye ba M23 bagiye babitangaza, ariko bakavuga ko binashoboka ko bakuraho ubutegetsi buriho, birumvikana. Ariko reka turebe M23 iri ku rwego rwo kuba mu by'ukuri yatuma Kongo icikamo ibice, hakaba igice kigenga ari nacyo iyobora. Ese ubundi bisaba iki? Mu rwego rwa international law cyangwa se amategeko mpuzamahanga, igihugu ntigicikamo ibice kubera gusa ko hari abantu babishaka cyangwa se bacapisha amabendera nk'uko uyu Mundeke yabitangaje, kugira ngo habeho icyo nakwita kwitandukanya n'igihugu cyangwa se ngo havuke igihugu gishya. Mu by'ukuri hakenerwa ibintu byinshi bikomeye. Mu by'ukuri nk'icyambere naheraho, hakenerwa kugenzura ubutaka cyangwa se effective control, byumvikane ko ari mu buryo bunoze. Ese ubutaka ugenzura, reka tuvuga nk'umutwe wa M23, ibice ufite birangana iki, bifite ubuhe buremere, hanyuma ariko kandi abaturage iyoboye bayumva bate. Iki ni kimwe mu byibandwa, kuko itsinda rishaka kwitandukanya rigomba kuba rifite ububasha busesuye ku butaka rivuga ko ari ubwaryo, rikagenzura umutekano, rigasoresha. M23 ibyo byose irabikora, hanyuma ariko rigashyiraho n'ubuyobozi n'inzego za leta. Mu mazi iminsi mwumva ibijyanye n'inzego za leta, inzego z'ubuyobozi M23 imaze iminsi ishyiraho muri Kivu y'Amajyepfo, abameya, ababurugumesitiri ndetse n'abandi bagiye mu by'ukuri batandukanye. Twagiye tubigarukaho yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Nuko ngo ubuyobozi bwa M23 bwo biragaragara ko ubuyobozi bwishimiwe, ndetse n'uburyo abaturage barinda umutekano n'igisirikare aha naho ni wonderful. Ariko kandi ntabwo ibyo bihagije gusa. Icyo nakwita population and governance, cyangwa se hagomba kuba hariho mu by'ukuri iryo tsinda cyangwa se nka AFC M23 nyirizina irasabwa kuba ifite abaturage bayishyigikiye, ndetse n'inzego z'ubuyobozi zikora nk'iza leta, zikora nka government institutions. Aha naho M23 cy'umutwe yaragitsinze kubera ko hari guverineri nka Bahati Musanga Erasto ku ruhande rwa Kivu ya ruguru, hanyuma hakaba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo nka Busubwa Ngwi Patrick. Ahangaha mu bijyanye ndetse bakagira n'abungiriza. Mu by'ukuri mu bijyanye n'ubuyobozi ho M23 yagiye yubaka inzego, ndetse uko bwije no ko bukeye genda ivugurura biganisha ko kuba abaturage bagomba kuba bagize gute, banogewe n'ubuyobozi bafite. Ikindi cya gatatu AFC M23 mu by'ukuri ikwiye kuba yarebaho, nicyo nakwita nka recognition, cyangwa se kuba iyo gahunda yayo yamenyekana, kuko nubwo atari itegeko rikomeye risabwa mbere, igihugu gishya kigira amahirwe menshi iyo cyemewe n'ibindi bihugu bikomeye, birumvikana nk'umuryango w'abibumbye, United Nations, ni cyangwa se imiryango
mpuzamahanga ndetse n'akarere nka AU cyangwa se African Union n'indi miryango n'ibyo bihugu bikomeye byigize ibifi binini. Icyo nakwita ni cyakane nabyita nka self determination ndetse na territorial integrity, cyangwa se ubwo ni muri dipolomasi birumvikana hakabaho ihangana hagati ya right to self determination cyangwa se uburenganzira bw'abaturage bwo kwigenga no kwigenera ejo hazaza habo, nicyo nakwita territorial integrity, cyangwa se nkabisobanura nko kurinda ubusugire bw'igihugu gisanzwe. Aha niyo mpamvu rero ibihugu byinshi bitinya gushyigikira kwitandukanya kw'akarere runaka, kuko babona ko hashobora kuba harimo icyo nakwita risk uburyo bumwe cyangwa ubundi bikagira ingaruka mu by'ukuri zitari nto ku baturage. Birumvikana nagwa nk'urugero nka South Sudan, ni igihugu cyakomotse kuri Sudan, byabaye muri 2011. Burumva ko hashize imyaka hafi 15 gutyo Sudan y'epfo yigenga. Ubwo byavuye kuki? Nyuma y'intambara yamaze imyaka myinshi hagati ya Sudan ndetse na Sudan ariyo South Sudan y'ubu, habayeho icyitwa referendum cyangwa se amatora yo kwemeza cyangwa se kwanga kwitandukanya. Noneho abaturage mu by'ukuri bijyanye no kuba barabyumvaga neza, abaturage barenga 98% batoye kwigenga. Ese naho murasirazuba bwa Kongo batora kwigenga? Reka tubyibaza. Ese koko abo murasirazuba bwa Kongo habayeho icyo nakwita amahanga agaterana, hakabaho request yo kuvuga ngo uburasirazuba bwa Kongo bwigenge, amahanga aterane abyemeze? Ese habaye ngombwa ko iturufu yonyine yatuma bigerwaho ari uko abaturage batora iryo teka? Mu by'ukuri abaturage bahitamo ko uburasirazuba bwa Kongo bwigenga, yes or no? Abari kubana natwe ahangaha cyangwa se abo turi kumwe aka kanya ni mu bitekerezo. Ubwo rumvikana ko muri Sudan nk'urugero muri 2011 abaturage rwose habayeho referendum, birangira abagera kuri 98% batoye kwigenga, maze Sudan y'epfo igihugu cyemewe n'isi yose irigenga. Muri Eritrea, reka mbibutse, muri Eritrea mu mwaka w'1993 Eritrea yamaze imyaka myinshi irwana na Ethiopia muri 1993. Byari nyuma yo gutsinda ndetse no kugirana amasezerano, habayeho referendum maze Eritrea irigenga, kuko Eritrea ni igihugu cyakomotse kuri Ethiopia buriya. Hanyuma reka mbaho urugero nka Kosovo mu mwaka wa 2008. Kosovo mu mwaka wa 2008, urumva ni nubwo ari kera, Kosovo yatangaje ubwigenge ku ruhande rumwe, icyo nakwita mu rurimi rw'icyongereza unilateral declaration of independence, cyangwa se ubwo icyo gihe ibihugu byinshi byo mu Burayi na Amerika byagize gutya birabyemeza, ariko ibindi nka Serbia, Russia n'Ubushinwa nukuvuga ngo ntabwo ibihugu byose byakwemeza ubwigenge bw'igihugu runaka cyangwa se byahuriza ku cyemezo kimwe, kuko ibihugu nka Russia, Serbia, Ubushinwa bitigeze byemera ko Kosovo igihugu kigenga, kuko ni igihugu gifite icyo nakwita partial recognition. Somaliland imaze iminsi ivugwa cyane kuva mu mwaka w'1991 mu by'ukuri yigenze nk'igihugu cyangwa se yabaye igihugu kigenga, ifite leta, amafaranga n'ingabo, ariko ntiremerwa n'ibihugu byinshi. Ibi byerekana ko mu by'ukuri effective control alone is not enough. Ntabwo ibi byonyine cyangwa se kugenzura ibice runaka ari byo byakugira cyangwa se byatuma habaho kuba wasaba ko igihugu igice ugenzura kigenga. Ntabwo bihagije gusa, hakenerwa recognition ku kibazo cya Kivu, ubwo ndakuvuga ku ruhande rwa M23 hakenerwa recognition ku kibazo cya Kivu cyangwa cya Eastern Congo. Mu by'ukuri Repubulika ya Kivu kugira ngo ibeho byasaba kugenzura neza mu by'ukuri uko umutekano wifashe mu karere, uko ubuyobozi bumeze bwashyizweho n'uruhande rugenzura ibyo bice, gushyigikirwa n'abaturage benshi, kugirana ibiganiro cyangwa se amasezerano na Kinshasa, cyangwa se kuba haba impinduka zikomeza politike, kubona cyo nakwita international recognition. Bitabaye ibyo hakabaho gucapisha ibendera cyangwa se gutangaza igihugu. Mu by'ukuri byagorana cyane M23 itabanje guca muri izo nzira. Birasa naho bikigoye, birasa naho mu by'ukuri bikigoye, ariko abashyushya rugamba barabitangaza bavuga bati
karabaye Tshisekedi nuhindura itegeko nshinga urabona ko bizagira ingaruka izi nizi. Hanyuma burasirazuba bwa Kongo buzigenga, uzatakaza ibice nka Kivu ya ruguru, Kivu y'amajyepfo n'ubuntu bigenzura, ariko noneho ntago uzaba ukitwa perezida wabo. Nta kintu na kimwe uzaba ukivuze. Intara nka Chopo, Ituri, ahitwa za Maniema, aho hose ugomba guhita uhibagirwa. Patrick Mundeke yasaga nk'umujwi buramubwira ati mu by'ukuri ukwiye gucisha make kubera ko akawe gashobora kuba kashobotse anytime wakomeza kwigira inkunguzi muri ubwo buryo. Yes, hanyuma reka mbabwire ko dukomeje kureba ubwo ndaza kubabwira ku myanzuro kuko hariya M23 mu Suisse muri iki cyumweru nibwo guverinoma Kinshasa na AFC M23 bongera kwerekeza M23 mu Suisse. Turaza kumenya ese baraganira ibiki, ko hari ibyaganiriweho mu minsi yashize n'ibyanzuye bitashyizwe mu bikorwa. Ese harabaho kunenga impamvu, kubazwa impamvu nta byashyizwe mu bikorwa. Ubwo birumvikana guhana imfungwa hagati y'impande zombi, guhana agahenge, ndetse n'ibindi bitandukanye byasinywe mu masezerano yasinywe tariki 17 tariki 17 Mata 2026. Yes, hanyuma iby'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo byahindutse, ndetse n'igihugu cy'u Burundi byafashe irindi range mu buryo budasanzwe, aho reka turebera hamwe. Intumwa y'u Rwanda i Geneve mu muryango w'abibumbye, Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yamaganye ibyo yavuze ko ari ibirego bidashingiye ku kuri byatanzwe n'intumwa z'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nama ya 62 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu ijambo yavuze akoresheje uburenganzira bwo gusubiza cyangwa se right of reply, Ambasaderi Bakuramutsa yavuze ko ibyo bihugu byahisemo gushinja u Rwanda ibintu bitajyanye n'ibyari byavuzwe na komiseri mukuru wa LONU ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu kiganiro cye ku bibazo by'umutekano bikomeje kuranga uburasirazuba bwa Kongo. Agira ati u Rwanda rwamaganye uburyo ibyo biganiro byahindurwa urubuga rwo gushinjanya. Icyambere ni ngombwa kwibutsa ko Burundi bufite ingabo zirenga 10,000 zikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Urujeni Bakuramutsa yavuze ko izo ngabo zikorana n'ingabo za Kongo FARDC, umutwe wa FDLR, wazarendo n'abacancuro b'abanyamahanga. Kinshasa yifashisha ishimangira ko raporo zitandukanye zagaragaje amakosa akomeye zirimo gukorera abasivili. Agira ati raporo zo mu bice by'imirwano zagaragaje ihohoterwa rikomeye ryakozwe n'ingabo z'u Burundi ku baturage, ririmo gufata ku ngufu, gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ibindi bikorwa bikomeye bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yanongeye kugaragaza impungenge u Rwanda rumaze igihe ruvuga ku mutekano warwo, by'umwihariko ku kibazo cy'umutwe wa FDLR. Avuga ko nubwo akanama ka LONU gashinzwe umutekano kasabye inshuro nyinshi ko uwo mutwe usenywa, ndetse hakaba hari n'ibyemeranyijwe mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FDLR igikomeje guhabwa intwaro, gukorana ndetse no kwinjizwa mu bikorwa by'ingabo za Kongo. Yongeye ko raporo zitandukanye zigaragaza kandi ko ubutegetsi bwa Kongo bukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo wazalendo ndetse na Kodeko. Urujeni Bakuramutsa yashimangiye ko Kongo idashobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Agira ati Kongo ntishobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje guha intwaro, guhuza no gukoresha imitwe yitwaje intwaro, ikomeza guteza umutekano muke no kongera imibabaro y'abasivile. Hanyuma uyu mudiplomate yagaragaje ko icy'ingenzi ku burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'Ibiyaga Bigari ari ugushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro amaze gusinywa, aho kwishingikiriza ku gisubizo cya gisirikare cyangwa se ku birego bidafite ibimenyetso bifatika. Yes, mu makuru afite ahahuriye n'u Rwanda, reka mpere ku makuru ari kuvugwa mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, inkuru y'impinduka ndetse inkuru yishimangira ko u Rwanda mu by'ukuri rwahawe umuvugizi mushya, cyangwa se ingabo z'u Rwanda zahawe umuvugizi mushya mu bya gisirikare. Murabizi ko Brigadier General Ronald Rwivanga niwe wari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF,
Ni ku munsi w'ejo rero tariki 17 Kamena Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashyizeho Brigadier General Politike ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Karuretwa yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga uherutse gutorerwa inshingano nshya zo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabaraho rukomeye ni EASF cyangwa se East African Standby Force. Rwivanga yatangiye izi nshingano muri Gicurasi 2026 asimbuye Brigadier General Paul Kahuriya Njema wo muri Kenya warurangije manda ye y'imyaka 3. Brigadier General Karuretwa yarasanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda, n'inshingano azakomeza gufatanya no kuvugira ingabo z'u Rwanda. Patrick Karuretwa yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992 akaba yarize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda i Huye mbere yo gukomereza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri The Fletcher School of Law and Dipolomasi, aho yakuye impamyabumenyi za masters mu bijyanye n'umubano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga. Mu rugendo rwa gisirikare yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuba umusirikare mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, kuyobora diviziyo ya 2 y'ingabo z'u Rwanda, kuba umujyanama perezida mu bya gisirikare n'umutekano hagati ya 2011 na 2016 no kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Yabaye kandi umunyamabanga wihariye wa perezida wa Repubulika kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2020 w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Hanyuma mu yandi makuru afite ahahuriye n'ingabo z'u Rwanda, reka turebere hamwe mu by'ukuri uburyo ingabo z'u Rwanda zikomeje kwandika amateka akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Urebye n'amafoto rwose arabyerekana, ingabo z'u Rwanda zikomeje mu by'ukuri kugaragaza ubudasa budasanzwe, aho zitumwa amahoro, aho zitumwa gutekanisha abaturage, aho ziri mu butumwa bw'amahoro. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo UNMISS cyangwa se UNMISS zaritabajwe ngo zirinde ikibuga cy'indege cya Malakal n'inkengero zaho mu rwego rwo kwirinda abagerageza kugaba ibitero bigamije gusahura imfashanyo zigenewe abaturage. Ibi byatangajwe n'uyu muryango kuri wa gatatu tariki 17 Kamena mu butumwa banyushije kuri X ya Twitter, ngo kugira ngo imfashanyo z'ubutabazi zitambuke neza kandi hashyirweho ahantu hatekanye hakorerwa mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Malakal muri Sudani y'Epfo, abasirikare b'ingofero z'ubururu baturutse mu Rwanda bagenzuye ako gace kugira ngo hatangwe uburinzi. Ibi ni byatangajwe na UNMISS. Ikibuga cy'indege cya Malakal gisanzwe kirindwa n'ingabo z'igihugu cya Sudani y'Epfo SSPDF zikora cyangwa se South Sudan People Defense Force, zikora mu izina rya guverinoma y'igihugu ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS. Yes, mu gihe inshingano z'ibanze z'umutekano w'igihugu zireba guverinoma, ingabo za UNMISS cyane cyane ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro zaturutse mu Rwanda nizo zirinda aho indege zigwa. Ubu rero ubu bufatanye bukabutuma hakomeza kubaho umutekano kandi bigatuma imfashanyo z'ibikorwa by'ubukungu mu karere ka Upper Nile bikomeza ndetse bigakomeza kugenda neza. Inkuru nziza hagati y'Abanyarwanda n'Abanyafurika y'Epfo nyuma y'uko ibihugu byombi bidacanwaka cyangwa se maze iminsi bidacanwaka. Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mu by'ukuri ndetse na Minisitiri w'Abanyamahanga wa Sudani y'Epfo wa Afrika y'Epfo muri abo yitwa Ronald Lamola barahuye, hanyuma hatangazwa n'ibyaganiriweho hagati y'impande zombi. U Rwanda rero na Afrika y'Epfo mu by'ukuri ngo byemeranyije gutangira icyiciro gishya mu mubano wabyo. Lamola yatangaje kuri X yahoze ari Twitter ku itariki 17 mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Abanyamahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe wari mu ruzinduko rw'akazi i Pretoria, ngo hibanzwe cyane ku mubano w'ibihugu byombi. Umukuru wa Dipolomasi ya Afrika y'Epfo yemeye ko hari igihe u Rwanda na Afrika y'Epfo byagize
yavuze mu by'ukuri ibyo bitumvikanaho, gusa ashimangira ko ibihugu byombi bakunze kurangwa n'ubwubahane ndetse n'ubufatanye. Yagize ati nubwo habayeho ibyo tutumvikanagaho, umubano hagati y'ibihugu byombi wakomeje kurangwa n'ubucuti, ubwubahane ndetse n'ubufatanye. Lamola avuga ko Kigali na Pretoria bifite inshingano zo kurushaho gukorana bya hafi kuko bifite byinshi bihuriyeho, by'umwihariko amateka y'ibihe bikomeye impande zombi zanyuzemo. Yagaragaje ko Afurika y'Epfo yavuye mu bihe by'ivanguramoko rya apartheid mu gihe u Rwanda rwanyuze mu mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ati dufite inshingano zo kurushaho gukorana kuko hari byinshi bihuza abaturage b'ibihugu byacu. Ku rundi ruhande rw'u Rwanda, Nduhungirehe yavuze ko umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ugeze mu cyiciro gishya, agaragaza mu by'ukuri icyizere ko ibiganiro biri kubera i Pretoria bizafasha kurushaho kwagura uwo mubano ndetse no kuwushimangira. Ibihugu byombi byiyemeje gufungura ipaje nshya mu mubano wabyo, mu gihe umubano wa diplomasi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo wari umaze imyaka irenga 10 urangwa n'ubwumvikane buke mu bibazo bitandukanye. Nyuma y'uruzinduko rwa Nduhungirehe i Pretoria, impande zombi ziyemeje kongera ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, ubuzima, uburezi, ubukerarugendo ndetse n'iterambere ry'ibikorwa remezo. Yes, hanyuma mu yandi makuru, Perezida Kagame, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu biro bye yakiriye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariwe Ambasaderi Stephen Patrick Mbundi baganira ku bufatanye bw'u Rwanda n'uyu muryango rumazemo imyaka igera kuri 19. Perezida Kagame yakiriye Ambasaderi Stephen Patrick Mbundi ku ya 17 Kamena nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byabitangaje. Itangazo Village Urugwiro yashyize ku mbuga nkoranyambaga rirakomeza rigira riti ibiganiro byibanze ku bushake u Rwanda rukomeje kugaragaza mu gufatanya n'akarere. Inama rusange ya 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC yateranye ku ya 7 Werurwe uyu mwaka, nibwo yagize Ambasaderi Stephen Patrick Mbundi umunyamabanga mukuru wa EAC asimbuye umunyakenya Veronica Nduva wari wagiye muri uyu mwanya kuva mwaka wa 2024. Ambasaderi Stephen Mbundi azamara imyaka 5 kuri uyu mwanya kugeza mwaka wa 2031. Yitezweho gushyira imbaraga mu bufatanye mu bya diplomasi mu bihugu bigize uyu muryango no gushyira imbaraga mu kwihuza k'umuryango. Mbere y'uko ahabwa izi nshingano yari umunyamabanga uhoraho ushinzwe ibikorwa bya EAC muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Tanzania. Kugeza ubu EAC ibarizwamo ibihugu birimo Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo ndetse na Somalia. U Rwanda rufatanya n'ibihugu bya EAC mu nzego zitandukanye, haba ubukungu, umutekano n'izindi nzego zigiye zitandukanye. Hakurya y'inyanja ngari ku munsi w'ejo n'amakuru twagarutseho, reka nongere mbibutse ko hatagize igihinduka rwose ku munsi wo kwa gatanu tariki 19 umuhora wa Hormuz ushobora gufungurwa rwose nta kabuza nk'uko byatangajwe na Vice President wa Amerika JD Vance. Yari yavuze ko President Trump ashobora gushyira hanze amasezerano y'ibanze agamije guhagarika intambara na Iran mbere yo kuwa gatanu, mu gihe abandi bayobozi bavuze ko nyuma y'ayo masezerano umuhora wa Hormuz ushobora guhita unafungurwa. Icyo gihe Vance cyangwa se Vice President wa Amerika JD Vance agasobanura ko ayo masezerano ari inyandiko ngufi y'urupapuro rumwe n'igice ikubiyemo imirongo migari y'iby'impande zombi zumvikanyeho, aho abayobozi bakuru ba Amerika bavuga ko kimwe mu biteganyijwe ari uko umuhora wa Hormuz unyuzwamo igice kinini cy'ubwikorezi bwa petrol ku isi uzongera gufungurwa ku munsi wo kwa gatanu tariki 19 Kamena. Nabwo ayo masezerano mu by'ukuri naba yasinywe kuko n'amasezerano azashyirwaho umukono i Geneve mu Busuwisi. Ubwo rero akabaho imboga. Noneho Trump abantu bavuze bati wasanga yemeye ko intambara yamukomeranye yatsinzwe, akabatangiye koroshya ibintu, ariko yongeye kugaruka avuga ko aya masezerano Amerika yemeranyije na Iran azashyirwaho umukono tariki 19, ari nabyo byakomojweho ko uyu muhoro ushobora guhita ufungurwa. Ariko hari ikosa Iran yakora ikarizira. Trump ati hari ikosa Iran yakora ikarizira, nawe ubwe yizeje abisi yose ko ejo tariki 19 hazashyirwa umukono ku masezerano.
ariko avuga ko ayo masezerano ntabwo ari aya burundu. Icyo mu cyumve neza, ntabwo ari amasezerano ya burundu, arasa nk'aho y'agahenge ku mwanya muto, cyangwa se ni amasezerano ashobora kugenwa cyangwa se ashobora kubahirizwa ariko akamara igihe bigenwe n'uburyo impande zombi zizitwara, kuko ntabwo ari aya burundu ngo ku buryo natemera donc ni ukuvuga ngo Trump avuga kuri aya masezerano Amerika yabereje na Iran azashyirwaho umukono ku ya 19 Kamena, yavuze ko ngo atari aya burundu ku buryo natemera ibyakuyemo cyangwa se Tehran ikitwara nabi, ntabwo azatekereza kabiri cyangwa se ntago azigera azuyaza ko gusubukura ibitero karundura kuri iki gihugu cya Iran cyo mu burasirazuba bwo hagati. Yabigarutseho ku munsi w'ejo ubwo yari mu nama ya G7 imaze iminsi ibera mu Bufaransa ku ya 14 Kamena. Amerika na Iran byemeranyije ku masezerano y'ibanze yo guhagarika intambara. Aya masezerano azasinyirwa mu Busuwisi ku wa gatanu, azamara iminsi 60 aho impande zombi zizaba ziga ku byo zemera kugira ngo hagerwe ku masezerano ya burundu. Na amasezerano arimo ingingo zitandukanye zirimo gusaba Iran kuzibukira intwaro kirimbuzi, gusaba ibyangijwe na Iran mu by'ukuri no gukurikizaho gukuriraho Iran ibihano no gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi. Hanyuma icyakora Trump avuga ko kugeza ubu ibigezweho ari ubwumvikane, ko atagize ibyo yishimira cyangwa se atagize ibyo yishimira ibintu byahindura isura. Ati ni amasezerano y'ubwumvikane, ati rwose nintayakunda tuzasubira kurasana, ati tumishe ibisaso ku mitwe yabo, ati nintayemera nibitwara nabi tuzasubira kubamishaho ibisasu, ati birumvikana. Yes, Trump kandi avuga ko mu buryo bari kumvikana hatarimo ibyo guhita bakuraho ibihano Iran yafatiwe mu bihe bitandukanye. Agaragaza ko ubutegetsi bwe bwagize uruhare mu masezerano atandukanye, agaragaza ko ari amasezerano akomeye kabone nubwo abantu benshi batabashaga kubisobanukirwa neza. Aha ntiyatanze ingero, yari kuvuga n'urugero rw'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, nta wamenya yagiye abivuga kenshi. Gusa intambara ya Iran yatangiye ku ya 28 Gashyantare umwaka wa 2023 ubwo Israel na Iran mu by'ukuri Israel na Amerika byafatanyaga bikarasa Iran bikomeye, bikisha abayobozi bakuru benshi barimo Ali Khamenei n'abandi. Iran yafunze inzira ya Hormuz inyuzwamo ibikomoka kuri petrol birenga 20% by'ibikoreshwa ku isi, maze isi ihita izahara cyangwa se ihita ihura n'ingaruka mu by'ukuri kuri petrol, kwibura rya petrol. Murabizi ko mu Rwanda ibiciro bya essence byarazamutse, murabizi. Yego, inkomoko rero ni intambara yo muri Iran. Reka bashimire cyane rero kubana natwe muri amakuru yo muri kitondo cyo kuwa kane tariki 17 Kamena 5/5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana, reka mbifurize guhaha muronke.